Mhlambe efanele ngihlale khona ilokwe time frame with time frame time frame ka 48 hours Yes. manje masibala 48 hours manje kuphela nini Wednesday Wednesday Yebo. hayi ngizoyidlulisa ke kubaphathi ibeyond mina ngizoyidlulisa njoba nani nibhalile ngizoyidlulisa nje manje ngizohambisa manje iye kubaphathi engicabanga ukuthi mhlambe si adviseana ukuthi impendulo nizoyithola kanjani nizobuya mhlambe on Wednesday nize la noma Singabuya. Singabuya phela hayi noma mhlambe inina phela endlethele hayi alright angithi ke ngoba nisho angithi ke ngizoyidlulisa kubaphathi Sizobuya. Wona lo 4,800 ngithi mina impendulo nizoyithola kanjani Sizobuya. nongafonile lo nizobuya ngolesithathu Angizoshiya ama-contacts ozosithola kuwona. nizoshare ama-contacts for okay bazoshare ama-contacts kusho ukuthi ke ngizophendula kunina ukuthi abaphathi bathini mhlambe kwanamhlanje ukuthi bathe bazobuyela nini and all of that right mhlambe kokugcina ngixolisele nginibonile nifika mina beni peaceful ngize ngeza la futhi nangasho lutho then ngama ngabuye ngahambe okwenzekile ngicela ukuxolisa ngizwele sinabasebenzi bethu ngizwele siyazi anisoze nalwa nathi futhi nathi anisoze salwa nani ngiyabonga Okunye babumnyende bisadela ukubhalela lapho phansi. Sinenkinga lama-subcontractors lawa. Kumanje asiholile. Unholy. Asiholile kodwa. Icondition esebenza ngaphansi kwayo ayikho right. Ama-truck esebenza ngawo awekho road fit. Abeke impilo zethu engcupheni. So thina siyayibuza ukuthi ngoba phela ama-truck ayenziwe inspection la ngaphakathi before aqala umsebenzi. Kwenzeka kanjani ukuthi ama-truck angekho road work babumnyende kodwa siwabone esebenza la ethwele impilo zabantu. Ngoba phela niyawa-check ama-truck ey'nkampani mayizoqala umsebenzi niwaphasisa kanjani ama-truck angekho esimeni ukuthi asebenze noma iy'mpilo zethu aninendaba nazo uma niphasisa ama-truck angekho esimeni ukuthi asebenze. Ngikhuluma nje kunabasebenzi asebuyele emalini belimali ema-truckini omunye wacishe waluza impilo yakhe i-truck eniyaziyo baba umnyende ukuthi ayikho road work. Ngicela ukubuza mthi nikwenza kanjani ukuthi nivumela ama-truck angekho esimeni ukuthi asebenze kodwa niwadedela asebenze. Zacela nje ukuphendula lapho. Hayi angithi niletha ama-grievances hayi asho nje wonke impendulo noyithola ngalo lolu Ngengayikho lapha ephepheni. hayi namhlanje nilethe i-memorandum nilethe i-memorandum Running away ba. kade ningazile ukuzoba ne-meeting hayi ngeke Ngoba phela ama-truck aphasiswa yinina la ngaphakathi. Hayi, ngeke. Awunayo impendulo ngoba le mpendulo le awunayo wena. Uzoyithola le mina ngibuza impendulo efuna liphume kuwena. Ngicela ungayidivert uyisele. Sengiyithathile i-memorandum bengithi ngithatha i-concern nisho amanye but ayikho into engizoyiphendula ngoba nala uthi angiphendule uyabona Ngithi babunga lena vele izimpendulo wena. Le ngiyibuzayo manje ebhekene nawe. hayi nduna konke Ukuthi ama-truck niwaphasisa kanjani angekho road work ukuthi asebenze. hayi nduna asina meeting today nilethe i-memorandum
awunendaba nempilo zabasebenzi Cha nginaso uzokwenzela awunendaba mawuthi uzokwazi ukuphendula khona enye i-grievance ngiyithathe to note hayi ukuthi ngizoyiphela Bingelele Mr Myende sinenkinga lana ngoba singaholile nje kunezinkulumo ezithi imali zethu ngoba singaholile zibambeke ku Mr Myende so ke kungcono ukuziphenduleleke kuloko ngoba silambile thina injalo nje ngoba sitshele nje uqinisa ukuthi wena owenza ukuthi singaholi hayi amanga lawa ngigeza igama lakho hayi amanga lawa akusoze nje futhi yabona akusoze akukhona okunye mama mina baba umyende engikucelayo uqashi kabhuti ngoba ngisacela isilekelele ngaye sidinga ukumvulela icase ngoba manje ushayise abantu bukhoma ngamabomu akuyona mistake lapho nje mangasizela nje simvulele ithanda yababomu alright mama kathi sama asambe akasombululeki le asambe hayi ngibongile abamnyende asambe ngakalungi le ya sesosuka mama